jadi memang handapna ini kunon teh. Ini jembatan baru guys di Kawah Putih. Kalau nggak salah. Geus lila kuring hirup teh nyorangan, tapi tak ningali nu rerendengan. Si nyangsang tukang seng katanga si liang hong, boga kabogo si momoni cipok, si cengli kabitaeun hayang ka cipok, ku cipok dibejakeun ka si nyangsang. Cang cincong si nyangsang jadi nepsong, neneangan si cengli ka cangkilung, cangkilung bebeja ka si cuanki, babaturan sobat dali si cengli. Si cengli sieun laporan ka si tejin nantang gelut ka si nyangsang, si nyangsang leuwih nepsong neangan tejin nyangsang garelut di walungan. Cang cincong cang cincong cang cincong cing cang cang, cang cincong cang cincong cang cincong cing cang cang, cang cincong cang cincong cang cincong cing cang cang, cang cincong cang cincong cang cincong cing cang cang. Lagu dongeng asal Alhamdulillah bosku YouTuber, kita sudah sampai di kawasan Kawah Putih. Berkat Mang Andri ya. Mang Andri teh lanceuk Adi. Adi atuh. Nah, bet Adi. Bukan Adi Indra, itu Andri gitu. Jadi Andri Indra. Jadi Andri Indra. Cuman untuk cuaca cukup ekstrim ya. Banyak kabut. Itu naon kabut kita jadi akibat loba nu ngadurukan sebetulnya mah. Nah, ngadurukan. Ini kan asep unggul. Bener. Lamun nu ngadurukan mah asep kieu. Mulai hasilnya Berarti ya akibat atas dasar nanti loba nu ngadurukan. Salah wae ieu mah. Ciga nama hitut mah mulak gitu. Hitut kawah gitu. Hitut kawah Alhamdulillah ternyata pengunjungnya masih banyak juga ya. banyak. Pengunjung masih banyak. Ini karena hari weekend, tepatnya di hari Minggu. Saya sudah lama nggak kesini, jadi kita akan review keadaan yang ada di kawasan wisata Kawah Putih, tepatnya di Bandung Selatan ya. Oke. Serot. Iya, nanya apa? Arek sakit juga. Arek sakit juga. Apa ieu batuangan? Tadi Mang Andri teh adiknya Mang Indra. Penguasa Kawah Putih. Nah, berkat Mang Andri ya. Nah, penguasa Kawah Putih. Penguasa Kawah Putih, Pak. Halo. Ini cai panas mah. Tiis, Panas tulisan. nulisan. Sok tes. Tapi domba asli. Kan lambang domba mah kan nu katalah nama kan Garut. Garut. Nah, ieu di Ciwidey aya domba. Sepatos langkung uninga. Racun Legenda sang legend ya. sang legend. Legend Kawah Putih. Sepatu Mountain. Mountain itu minuman ya lain. Hah? Oh, Mountain. Lemon tea itu teh. Minuman mah Red Label. Tequila. Asli emang sok banyak ya. Yang nanti syuting di Kawah Putih. Kayak bisa direkomendasikan ya. Daripada langsung sorangan kan mahal beren. Ini seberapa lama ya bikin ki? Ya, atas 2 tahun. 2 tahunan ya. Tapi bagus ya ku awi. Palupuh nu kitu palupuh. Si nyangsang tukang seng katanga si liang hong, boga kabogo si momoni cipok, si cengli kabitaeun hayang ka cipok, ku cipok dibejakeun ka si nyangsang.
Cang cing cong si nyangsang jadi nepsong neneangan si cengli kacang kilung bebeja kasih cuan ki babaturan sobat kali si cengli si enen laporan kasih tejin si tejin nantang gelut kasih nyangsang si nyangsang leuwih nepsong neangan tejin nyangsang gelut di walungan cang cing cong cang cing cong cang cing cong cing cang 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 cing cong cang cing cong cang cing cong cing cong. Nuhun ieu teh ngajak hadiah aduh mun ieu mun teu aya Andri ya. Pun Rai sahabat subrek. Breaker lagi motor, lagi mobil atau breaker. Maksudnya merenang sahabat subscriber. Sahabat subscriber Nah, sare jadi subbreaker. Orang sekalian bewarakeun Tah gitu-gitu. kanggo subscriber salam dunya di mana wae ayana umum nama sa Indonesia nanti sadunia ya Sadunia. Jadi buat kalangan milenial yang mau beranjak nanti mincakan rumah tangga kan sok aya nu disebut teh prewedding tah jadi biasa kontak wae Mang Andri tapi kalau Mang Andri biasa dijajab bahkan pangenten istilah nama naon teh di full service lah full service ya pokoknya nama dijajab ka itu ka di spot-spot anu indah nu aya di Kawah Putih atau napi anu bade ngadamel video klip. Iya mangira bade ngadamel video. Insyaallah Video naon? Video ciga nama aduh. Prewedding mah asa bosan gitu Moal waka rupina mah. Mau wakata kan can aya atuh. Saya upami inying. Panena keur neangan. Neangan kan? Sambil berusaha. Tah teh duhe. Naon duhe teh? Dudah heula. Oke, banyak teh dudah herang. Lanjut mangga da. Dudah heubeul. Kumaha Ri? Ya, kumaha naonna? Jual kumaha? Rekomendasi. Ya, siap. Dibantos lah. Dibantu. Ini kan hari weekend ya. Hari weekend memang pengunjungnya memang sakian tapi ieu kali kasebatna ieu awon. Kasebatna awon pisan sakieu. Ieu Weekend dinten Di hari Minggu, weekend. di hari weekend Ieu mah juga hari-hari biasa wae. tiga hari biasa malahan hari-hari biasa kayak menuju stabil malah kumpul ya pengunjung Apakah wayana pandemi bae? wayana pandemi sareng di sanes pandemi wae kan banjir opo di kotana Cuacana memang terlalu ekstrim. nama Krismon lah Naon tah eta teh? krisis ekonomi Waduh. Abi kanker. kanker kantong keringnya Kantong kering. Abi duren sekalian we. Dudah keren. Naon teh nyamuknya. Bangga karena durian. duren montong Duren Jadi montong. pokoknya rekomendasi lah buat kalian yang mau bikin video klip ataupun bikin prewed. Mangga prewed deui sakalian. Atau saya dah banyak prewed jeung Adi. Iya prewed aja. Pun Rai sahabat subscriber. Adik kandung asli. Filmnya ikutan ya Siap. sebagai saat. Lamun ka dieu. Lamun main film di dia di Godong Sunda ke insyaallah diajakan. Lebat kanu TV. Mun kitu tuh palawargi Siap. kayak disambung deui urang nelusuri heula ya jejak-jejak anu terangna ieu di kawah. Naon teh? Ka pelosok-pelosok teh naon? pelosok malah anu tidak terjangkau oleh orang lain Tah, kita telusuri sekarang siap. Nuhun sahabat. Urang tinggal kali itu tuh. Kemana dapatnya? Tadi meureun ngalengkah. Artian pandemi belum usai. Usi Covid Ranger. Covid Ranger. Bukan Covid-19 deh ya itu mah. Udah masuknya Ranger ya. Si nyangsang tukang
seng katanga si liang hong boga kabogo si momoni cipok si cengli kabitaeun hayang ka cipok ku cipok dibejakeun ka si nyangsang cang cingcong si nyangsang jadi nepsong nenek Bersandar, terkecuali bersandar kepada pangkuan Bersandar kepada orang yang kita sayangi. kita sayangi lah. Jadi bete berarti di luhur itu ya? Ini naon ya? Oh, oh. Emang ti kapung kertas ya? Oh, belerang. Itu menang asup tadi urang, menang asup jeung menang ngarokok. Oh, tapi eta ngarokok gini udah pilih. Oh, gua Belanda memang. Gua Belanda. Menang ngarokok teh nutup boga rokona. Oh, Iya buatan atau tos jadi? Nanti. Oh, buatan. Dulunya. Jangan Breto. Ya. pabrik barang Lamun asup ka dieu cenah mah bijana ti Arab. di Sukapan. Awas. Namanya kawah putih belerang. Ini termasuk airnya memang lagi banyak ya. Biasanya waktu saya kesini surut banget. Tahu surut? Surut itu anak berit. Tahu surut? kaeun hayang ka cipok ku cipok dibejakeun ka si nyangsang cang cingcong si nyangsang jadi nepsong neneangan si cengli kacang kilung bebeja kasih cuan ki babaturan Oh jadi memang hanapna iya nya ku non teh. Ini jembatan baru guys di Kawah Putih. Kalau nggak salah ada 2 tahunan ke belakang ya. Nyoy deh coy itu. Tuh digoyang-goyang. cingcong cingcong cang cingcong cang cingcong cang cingcong cingcong cang cang cingcong cang cingcong cang cingcong cingcong cang cingcong cang cingcong cang cingcong cingcong cang lagu dongeng asal di negeri Hongkong bawa babaturan nu gede bohong si cengli sieun laporan Bosku YouTuber, kita break dulu sebentar karena ada kabut yang turun. Jadi yang berfoto-foto juga ya terhalangi sama si kabut biru. Kabut biru mah juga judul lagunya. Judul lagu ente aya kabut biru, tenda biru, badai biru, biru na langit. Tak iya ngelemengna cinta. Ngelemengna cinta. Jangan bersandar. Dilarang membuang kawah ke dalam sampah. Oh. Tapi kan ini di dia tuh. Jangan di atas, di bawah, di sana. Anginnya gede banget, guys. Jadi apa ya? Tambah kabut, tambah angin. Kayaknya kita harus segera pulang deh. Kayaknya sebentar lagi akan turun hujan. Kuat tiris beteng lapar. Beteng lieur sirah lapar. Ngoetan. Beteng lieur sirah lapar. Nah, canggih. Canggih. Kita berfoto lagi ya. Lapar oke bisa ibunya ku endahna suasana ieu bisa Kalau ngitkan gitu. jadi kapopohokeun gitu Tapi lamun ayo mah sahabat madut tiris madut. tapi matang yang ieu gitu Kade ya. cara Tuh ya, come on. Ayo. Jadi itu. Oke guys, mungkin gitu aja video kami hari ini karena kita mau pulang. Karena perut keroncongan. Tadi teh ya beteng lieur silah lapar. salah dibalik beuteuh lapar sirah ieu Ngoetan teh ningan, ngoetan teh ya.
waktu sekedar beli tos menunjukkan adan asar waktu ayeuna urang udah pae kan di jam lagi ya mana Ayo kamu. udah tuh alah guys nah iya kita sekalipun kita berwisata tapi nanti oh nah jadi gitu itu Kang itu Sinyang sang tukang seng datang hasil yang hong boga kabogo si momoni cipok si cengli kabitaeun hayang ka cipok ku cipok dibejakeun ka sinyang dia lebat mobil ya dia motong ke mana keluar tembusnya ke jalan raya deh tembusnya ke jalan oh ya jalan pemotongan oke ya